Kerepon ni pain kuada trok arni long nit indoor stadium patua klaman long inglong pokang turasong pen cepatir piponsi. Singhason Youth Meet Come Education Awareness Program mesen pen ketalon pon aberta ang pali. Bangso mai inglong pokang turasong mai puson jutirona hin pensi mai cheripon. Kongchon bangjer song timong pen mai kipalam te parjupon tu. Alang litun pen la bangso Singhason Youth Meet Come Education Awareness Program kipatupon ang kok ate. Kopuson singlong po Singhason ahawar along non kibang jelang arni resuhe jangatum ki Charlie ahin ki prang don thekji anpar takaching thur don thekji aputa mang ponsi bangso jai mek pedopon bangso malong alhi sarpoman pen Singhason yem amar sing tiso chophaluhi Dr. Lipson rongpi longnit KSA branch mai puchon bang anpar ta penang an manpeng aluhia tum chatong don ringti Menili tumena kari bangke lapuson education awareness bangke do bom nitum padupon bomji lapen an Singhason ang kangpi anjo tagali karbeng lo ang kangpi kaprek tum seme Singhason pelen nang pacarli duna jo itum Singhason asor nengke kepa phi hup itum kamatha tum nengke loga charli hin an kepa prang thek kulonte ku pisi tum pa prang thek thete nang ko bu akime son akime alam nang pacarli duna ko jone si tum labang so awareness sa program ke bipon la sinili tum bipon bom dilang pini bange dak long ni dalong se bipon lo ke bang dilang arni bangke rong atok ano adima bangke non mai nang tum hanang than tek de lo te bai pit pustame ke bang ji achik lu pustame aningkan pustame thek anpen ni tum claim pon pola pen jasemet Singhason ang kang obi ki mi tum han luga charle hi ni tum ke pa prang pon ye phan la pen akim me to bar ki japon hi phasini tum akimang la pen akar i